After tirele tuar matu tamai wa angale leila u fio lo matu ola tai mai le soifua male ola tanga tele nei tu la le fiafi le wa matu mai le fai wina nei vai aso fi au mga duenga na tu foi ia o lo wasopa ia le nei e nisi vaengo lalangi nei le atu nei ia o lo sa patina fia ngai manisi o kalesia o lo tapu ia tu lau fio aua anga ilava ia te oe mana au atu man whaalo tele i lo nganga pa ia o lo matu fisosoani sili a fio maia tautu lua le tautua o le awhia nei Iei watu le umalapa ma mooso vi inga i mea umwhai ono matu whai. Au lo matu wola ta mai. Ia ia sisi o matu e tonu le a mio whea ngai malau fio. Me le matu te whatu. Ese ia te oe. Ia ero whamwha mangalo i matu. I totu pui oe ke risoro matu ori i mawhaola. Amen. Ia, ia rita tununga sa mo le ua tatu wangai mai fo i o le stona i nei amato na fiafi o le stona i le o vatu tatu teimi ia ua lusu matas minute te ele tula iva le fiafi to nei mai ia le fale ia ona fontanga fale kalesia i nisi vaengo le kalesia ia sa faila na fontanga nei i le fiafi i le tula e ono ia le nafto a tau mai fale ia me funa na le la twista tu po kala me na le la le o ia il malama na le la tai ia le la vo tam fai e tu di loa ia nei vaenga ma nei vai tau ma nei yaso ma nei fiafi ia ua lava matunga luenga fa au te nani le fita fonga o watunu Samoa. Ia, manatu le asasale nei, ia ti outou i tutono Samoa, o New Zealand, o Australia, ia nisi atunu o le Pasifika, ia pi o nei lava ia o le whatoa asatoa ia i mātou nei, ia ma nisi o territory o le malo nei o Amerika. Ia, ia le teritonunga Samoa Kano fai atu le tu sa o atu le fale te le o le studio ia me foi na tu te sila mo va me ia te le se vaenga o le o kalam ile atu ai ia le tu atu me se la vale am tanga o non fai wina ia me se foi ia vaenga vai tau por kalam ia o le fai on fa tau wina ia ona o le te tu atu ia te o ile fale. Ia, ai e tatu nunga Samoa, pe fale, pe studio, o le metau, o le au atu sa mātou tautua, po sa mātou o nanga whai pea, i le longo pui li ina, lau tō fita whafonga Samoa, i so se tafa o le nei ke lope, o le aso fitu le nei, i o aso fitu o le masina o iuni, ia vingo tai au le aso palu, ia me faso solo to e fuila, ia lesiva ia so ia o lesi sa o le lima 22nd lesi sa ma se fa solo foi na uma ne masina ata tu tala no le temi ia e matautia le telepave o le temi tau te tau mawhaia e fa soa temi ma io
ata nofo nei le se tame faia io pe le taimi o le occupy to rota taimi ngā luenga ma me pena pe e vave te le vave le rota ai nofo nei le fale le se me faia io e le ngata o lo boring le fale very bored ia no minga ia a le faitau se tusi o poti ngā fu i mata TV winga ia o le faitau se tusi le ase me fai ina ia mafai o na occupy lot taimi fa te le vavele taimi otherwise ia le na e fiu e tuli se vai aso ia e faftai le atua le fuua au mairo sui fuam te mailo wola mai tatu uma ia ua ulia ma le manuia le aso fito le masina o uni ia o le aso mo le faiuna foi la nei o le vai aso mo o le nei masina o uni ia ai alu sui fua ma le wola ia nei tala laiti o i matu nei pe ono fai atu o masina le nei ia pe tasi fulani mena le na mavetu ua i isi ia le vahenga o le poa te le matu fono ia pe o le fono tanga le poa te le matu e kasi fai le nei ia le fuanga lana pe na mavetu ua i nisi ia le fono tanga ia ono o le whiangai ia ma meo o ainga o whaunga ia ainga o whaunga o loo i nei fo'i ia le malanga a le sia tatuanga ma tau ta iae ia ma le o nei lana wha mai ai le fo'a a le tu malo o San Bernardino i le ai o Victorville le so ia o le aise taimi o le tatu tautua nanga ia ma ia i mori mawina ia o na ele ngata o le pisi ia o au foi e limit le mea tau whearoa e te mine e sila fia tu tele o tato ia ele o mawhai o na whaoawina le vaenga o le asosia tu no fuanga whai tele ia e mese mea kau a vita vale le o whatangaina o te mine le mea tau a vita vale ia ia le limitation o le vaenga na i moa u i le fianga i le anga ia tu no fuanga whai tele ia ono tu langa i le whai teina ia o le mau e le fulu pe mau o le ase mea ona ele whengata moa u i le mena whata o to i lia ia i lo fatu ia ia ala le whai teitenga i le ngata le whai teite i tu langa ia o le tausami me o le ona tu fo i o lo o whafonga mai nisi sa koutua i le toinga maila me na whata o to lia ia o le tipi lua le leo roto fata ai au mai whaforo to fatu mutu i ka muta i pe au le afi o ta vale lua mai whafu o lalo lo vai tau matau from my ankle up to the knee ia o inana na tipi lo vai tau matau ai se i mai ele me le vengi se i mai ele lo vai tau matau le foi la to malama e tala no ata te mo le bypass a ino fa ali mai e fo mai e to mete fo mai ya ma mo lo fine ino o mata to fa mata lo ma o le fainga le operation fa ya lo TPS mai fa fo fatu ia ona tipi le mo le wo le lo vai tau matau ai they cut doctors cut into 3 pieces or 3 pieces na me na le neta o le afoi neta o le mea 3 triple bypass ona o le turanga na tipi fa tolu mena ai so oila pe anu fa pe ia mali ia le ai anyway yeah o tala na o isi vanga o tala i mato nei pe no fatu o le sisinga fu ai Victorville o fa mai o winga o sistemi o le sistemi le nei o le o fai fia ia fai ese fa ma venga ia male tato to te ia e mai sila ia me salo fatu a mo so wa no ia pe anga i mai fa mo nei la lo nei mato i tau la talata mai ia matuna fesi mau ese o Victorville ma
ia e pekata foi ona o ta foi ona o travel that far ia ona o fatetenga o lo fenga ma anyway fa tai le tu mai ale vai ngole la tu malanga mai tu no ise temi o mo ma tu te felo i mal oso ia ai le tu fu ia tu I tu tonu o Aotearoa o si tala mali ele ua vesi ele la tuni Amerika o le pania to o rua le o masai le lau fa ele I o Donald Trump ia malana tama fa moina na fesoasoa ni tele ia te ele whainga o lang campaign ta malo Elon Musk ia o te tonu fo le lava o lango tasia tatu le fua o tu fafo ia au vinga ia o no le le mawhai o na tu fatasi pangu le sea langa tu sa le ia te poitu o to ule o tangata maunia tangata tele tupe o le ale alo fanga o neto inga tangata tax money e tele tupe e pe e mata u ta e afoi e pe la tu e to tongi la ku tax au tasi la le to inga whainga o le wha ngai tangata fui o le ave wha na nao la tu tupe isi tunu o na tata mai ele ina la lunga o tata mena le tatu wha ngai le laundry money to inga kese sia o le mata o le ai e wha ngala ku tax e kipi la tu tupe e to tongi tax an la tu leilo wa sero tala la tu telo le leia all la to tax or la to if they agree to become taxpayer or lonominga or la to tupe wa eleni tama tupe la pa on pay tax la oli io pela o ile yel mafu angor masai o lo fa Elon Musk ia ma le Donald Trump ia ona o le manino le o Donald Trump o lo tu mai le foi o ia na te fatu te le malo America e fai tau foi le Elon Musk te lero na sao ia Donald Trump ile e te tau ila da fasi mata mai ia Donald Trump ile nga tax ele fai ngofia nei fai ele fai ngofia Samoa ia mo le ba ai ai ara tatu tunu o le whawhitau li tole atu pui atatu e mo I Samoa e tele a company Samoa e le ngata o company la tu tono Samoa company whai atu le stala ele they're not paying tax ne no whanongolongo le ia I lalo o ai pi o lalo vaenga o le sifa o ina lea o lo whianga I tonu ma company le stala ino company e whai atu e invest ia ele le ala le atu invest e mausita ia tu la fono o tatu ma tu sa tu mai atu ai pe lo fai foi Samoa ia ma laundry mat e tatu ia tupe ai stangata io le la tatu te fai ta winga ma tatu mata tuina ia tu langa uma fa ia o te manatu le ua te ilangi tu te mitang Samoa le pele ia a ua watu fo I le fatalofa I le ia man malu o tatu atu I le nei vaenga o le fiafi ina ua va e tatu teimi le ua tos matul minuti te eli tula eiva tu sa watu ia le tatu totua I le fale la manatu Samoa la tatu tu soia le afaloloa ma amataloa ona tatu ona e man fo tatu teimi mai le umi fo ia se teimi o totua I mo oe I aso te tasi ia ele ngata o whatetenga mo apa ia a o le tūlanga fu ele o ato toa mea e whai atuai la o tāpenanga I tu tonu o le whale se I vangana o to e fo I le studio o le studio la a maua lo ua whanoa ia in another 2 to 3 months. Anyway, yeah. Na ua mata tua simesia. Ua go viral le ata ma le video a le whaalawi loa o le ana matau a le vaenga o le HRPP po o le vaenga la tau te
ia lea fo'i latou te puipuia ai a tatau a tagata. Pe ona masani ona ua fai atu ina ua fa'asasaga mai le HRPP ma to'atele o tagata ma fai mai ma paoia aua ni toe fa'againa le igoa o le atua. A lea ana ua fesi le fana ua pesi atu lenena a fai le ona silasila le fa'avae o Samoa. O le aligoana e tu'u iai. A fai o le latou manatu e sesei le fa'avae o Samoa. Sile fana ua talanoa atu e le mea lea. A o lea la o le mali a o le itolaulauina ia le ana vatau a le vaega le'ai o le vaega vaga lea le HRPP. A o le ia le vaega lea o le latou ana vatau ae silasila toto'a iai toe alu toe matamata na fa'aletonu mai le amataga fa'aletonu mai le amataga ina ua fai le latou sauniga lotu na amata ai le toina o le pese ioe na tou fa'afofoga iai leaga le pese paulua tote loa ia ia me tote vava'ai ia i tulaga ia e iai loni tulaga fa'apepe amata papena le tata toe va'ai ia le o fai misi faiga lotu le vaga le ae amata i lona tulaga na mata na paulua pese saulo ma le lauga le faife'au na amataina paulua fa'asolo atoa ma le lauga le faife'au ioe ai o te masani le suga le faife'au o te lo fo'i na te malamalama leia te auna te loa ioe ai lagona a le fa'anoanoa ona ele ngata na amata paulua pese so i ma le paulua o le fe'au o le feife'au ioe na au mai ai le nafiafi o ata ia tatou te mata i tuina le afaina ioe o le vaega fa'aufai ana le ana vatau lena tatou fa'alogologo mai ai ane na o amata mai pese ioe o tele amanaia o le faife'au e lē se faife'au matisi e lē o se faife'au e lē o se patele katoliko e lē o se faife'au e lē o se epikopo mamona e lē o se faife'au e fakasā e lē o se faife'au e kalesia main churches sa a o le tuaiga faife'au fo'i lea pei o le'i fasā lea i totonu o le po vaimea ea po se vaimea inā o lo'o iai lea fo'i le Calvary Chapel fo'i le goa o le fasā Peace Chapel te masani le faife'au te iloa lelei na te iloa lelei fo'i a o le li'i fo'i na e tau iai se auto'ina i lona paletua i le nu'u o toamua e te lē lava se tala e fiafai mea ia pena ua fai atu le tatou toe va'ai ia le o toe fai mai se lotu a le HRPP masani tatou mata i o ia solu uma e fai ai sauniga e le gata o sauniga i fai ale aiga fast ia solu uma e foi taimi foi pe fai ai latou morning devotions if not morning devotions e ia tai au e fa'asau ai latou polokalamena e lē fa'ali mai se atou tagata e lē lai mai fo'i e pena o le si'u fofoga au inala e pena o fai sui fai pule a waua'i ane e faia le morning devotion ioe e ese mai la i le asolulu o avai aso uma asolulu ioe ma le asolulu o vai aso uma latou te ave le mea lea latou te si'i ai le vi'iga i le atua e tau mafai ina ia mafai ona pi'itia o latou sa e le atua soifua a o aga'i atu ia le vaega fa'aufai i fa'alaga mai a Samoa i mea niu faiga palota i le lau tatou fa'alogologo
ua lea ua tele vai whauwhai. Sara wala ta se furu vai whauwhai. Ti ngā whai o tangutu e whaamalau. O i tai, o i whai leo tusi. Just living like that. Se o te me pai le whana. Ia, ono tatu rorola i le po ai le vai whauwhai tonu. O manatu i ai le atunu. Te mine, i le o se taimi o se whaasau sili o se tala noa. A le lau toi a ngai me i le mole ala. I le a foi, i le whamoe moe o le a foi, o le heita pipi. Ia, ma le toro lo wina, la muria ia o a ngai i le lato mena ua mai. Ia, pe le lato o te lero po lata ue whamatala ai le lato kola. Cost of living adjustment. Pe o le lato abbreviation nga o ave i le cost of living adjustment. Pina amata mai o cost of living allowance. Le ua i matemine ua le allowance. Le usau o le cost of living adjustment. Un muri na ua on mena. Ala ua amata mai pe ia i le pa ulua o le pese. O into ina pese. Natani lena masalomia me le amtanga. Ile whalawelawe lea. Lea ua ata ta mai ia tau le lei. I le whamasinonga o lofi. Nā le tele sa utala le whamasinonga le pōnei. A pela ua ngā ia i le mele. Langa ua i lunga ua whai ai TikTok a tangata. Ua whai ai, ua whai maulanga a tangata. O le mea siri no whanono ai. Le anga le toina pese le whatu a whai se lato live i luma o Samoa ma lato fans. O lato wō ma paanga o e langoina i lato. If I was one of them, their fans, if I was one of their fans, o te langona i ngā ruta maa. O te langona i ngā lava ruta maa, i le ali tu. Le whatu ato e lai mai ni whai ngā ruta maa. Ai toa il pese. Tua pa uawhea. Ia, a whero e niri kamera ka kirikilo atu i pi o le atari o tu le apalena nofu mai tua. E tate wa i tua pi le o fifita miti. I le ngata pi fitikiro vai wapia. Le ngata ina maua lunga tongo le pese. Ia mwhawai tato wawa ai ai. Ua, he wanted to be like someone. O i e toina pese. Nei te uison mana tue whapea e taipe o la uri toina pese. A toi ngana na tau mai ele vai tele. Mata ngā le whatu atu e whai meselo tunga i ai toa il pese pa wafe. So o lo ma le whi au lo le whai whi au. Te lo le mea e sili na mata ngā. A tila sila to toa tātou i whai ngā lotu o le whatu atua i le tua Samoa ia soruru. E aua i atu da whai ngā luanga le tua. Whai whi au sa fitu. Whai whi au me to tisi. Pe o whai whi au me tisi, pe o le sea me to tisi le arang wha umatu. O whai whi au e whakasa. O pātele. Io e wha pātele sa whai lotu ai. Io i sia so pe ia wawa i eila tau le whang whai ai tonu. Io e ria oa. O te akono toi ina. Ia mana lau te lenga. O le wha moe moe le wha pena whai whi au tu. Ia i loa a wha pea. O falea onga me a fai ele li se nata fai pure le tu mo mua pu la tu nuu ma le fion ia lo mo le mano io e fai ma falea onga le pe u matu le tu pa luta te wa tu su e fa wa pe su e fa patele po le pe su e fa ti akom ta ua io me pe tai le fai au le tu rai le memo mua na pe na fa ie tu tau o le anga i o le li i mata ua ia te ia mua lapa ui ia le suma whiwhi au i mo i e le i ana ia ta ua ia le mo le meo le a le ta ua le meo le la fonga tax a whiwhi au tasi la le a whiwhi au le i langolangoina pina le si mena ia mua ta ua no pina wha ia i lau wha ina ua ia ta ua le swafa o si matu e kalesia. Te lea mo e kalesia. A wana pinpoint tinga lava le e whakasa. Io ai. Sila e tangata lea.
originally lona soifua io o le whakasa. Wani, le la ua o nei whai malotu, whai mawhai au o lotu nei. Le la ua mai mto i ngā mawhofo. Nā na whai tau o tus whai tau. Whai tau le tus pa ia. Au mai le matua, ta tia lo iau tawha. Ai sau wha asoro atua. Matua sa wea mai ia ta wea. Le la unga tus whai tau. Ai sa wea soro mai i mea. Kama ia ngā whai kau o tus pa ia, ka kia lo iau tawha tus pa ia. Ai sau lo iona mawhofonga. Ona mawhofonga na ia. Por introduction o na launga por ia e le te tau lava o nei e le o i tau kua tam whainga ai le pe on tatu wawa ai mari tutua ia e te lea mea na nga i ilana ma ua whape mai na tū la i se tasi o toi ina onga hana wingo le tala e iei se tangata ola o sona whaalangina lea o leo ngaonga. E esi tangata soifua o lona whaalangina e o ngaonga. E ta ua whapeo e o ngaonga. E oi. E le lei o na tatou o i le mea lea. Mo le sila fia e tatou. E le lopen tapena fitunga whaithi au i lana tapenanga i lana launga. Sa te tau o na sila fia. O lana tula i mua le lungo TV i to tonu le li o whaadang whawhai. Ioi, sa taunda pena concentrate i se whi au e ave mo le vaenga a le hita pipi. Aua leo mai e whaatau matatau le whi au. Ia waila le loi i, o le mea o ta whaitau o isamu. Oi loi i le vai tele. Ma le vaa o le ai tu a inga pai whiau. Le ala ufa pea tangata. Mela le ngai mo whai au. Na uma mai lo le FC, uma isi mea o sa o loa e whai au. Le ialu i sea o ngā whai au, le iuru i se seminario, le i whahalu inga le taimi wha lima ono tausanga, ea o tau winga ai le soifua whai au. Ya, na uma mo meu por kalame foi au travou. Me fa pena o solo i tonu o mea. O ila, ele fa pena mo tasia. O isi fai fi au ile tua inga na fale. Ne o lava tapen. Isa, palangulango ia ngang pa ia. Tumuina no na tumu fatata ile fi au nga no peta. Wai loi i sa. Le vai tele. O le au tona. Soifua. Ta fio lai se au lotu o lo whainga. Mai na a mata le talata mata. A mata i lona whaaleanga ina. O le suafa, o le ingoa, o le vāenga whau. E mata utia do i ngā mea. A whesiri. O whea se seminga lio ngā onga. Langa e te uru whale lona seminga lio. Lena o tuspa ia ne mea o iai. Ea o ai oi lo surrounding, ea o ai oi i mea uma le bā matangata, ea o ai oi le lau te lenga. How to present yourself in front of the public, in front of thousands and thousands of people. Whalea o mana. Ea o ai le tangata e tofu mei o a ngā whawhaiwhi au. Ea e loa fo i la le tū tangata once a te lunga tule laa tilo scan the crowd before you start. Mea umai o whale au. E whale a onga i le tangata o le a whaima public speaker. O le a whaima whaiwhi au. Whaima whai a onga. Ea o lau tū ea, o lau nofo ea, o lau tawali ea, o mea uma. Ioi. E le titi le mea lea o tana koe tatu por kalame. Nau mai lola i le lunga. Sa ta tau na i mantu e le o lona wharsale ua lau mai. Sa ta tau o na i loa. Camera lo tonu. Te le lopen tau i eisi fina ngalo po so na mawhawhawha e tunanga. Meaning, the whole world is watching.
le lalolangi atoa le mata matatu ia o lona winga tatau na tapena i le upu lea na latua faitau taatia lo au tafa le upu ia saulo ona mafaufaunga a sau le introduction te lē le faaletonu ia o te fesoasoani o te aʻoaʻo fesoasoani le matou o lotu a o na sau tofiga o aʻu o te alu te lauga i felaugaʻi e le titi i laʻuaʻai ma le tulaga ua ia a o foi na faapea mai ia laʻu faifeʻau ma loo taʻitaʻi o te tapena i le vaiaso lea a le vaiaso laʻu tapenaga silena tuuaua na ua alu te lauga aisea so le taatia ia faifeʻau ua mau mai tusa lava po le ale umi o se faifeʻau i le galuega leai se taimi e faʻitiitia le mo le soifua tapena leai se taimi aua ni faalagolago i le umi lelei le experience toʻafaitau ale tusi le fefelesonaʻi ana golasa I don't think so i le lau tatu vai ua loa lea faifeʻau i lana pulelaʻa ina i le lotu le pisi teapo a se faauta la tatu sa mo te tilo la ia te le loa ia i le sunga faifeʻau pena fia lelei ana ia tula epa ma le vaega faaufai aua ali iaʻi ai siona faaletonu lea la ua fai mai tala tagata mea la leagai mo mea faifeʻau i le io i le faleaʻoga ioe Jangan mafai ana o ina tatou te whanau whapea e o le statu whaleaʻoga o le agaga paia tatu whaleaʻoga ai tu te roto ana lea o te whai atu ana sa whai mai le atua e te le whaingofie na e maua whapena mea tau lo malo you got to go through difficulties e te ui i whaingatā o lea soifua o ina ioe ia le na pai tau fo ila tangata lea tele na ngulu ila tunu o lana mamoe limong o lana mamoe talasa e pa masino leo lo fai nei le fa masino tini o na mamoe na tai ya la le mela tatu tilo ya fa fe fe sa mo na tu se ina me e lu le mesin fenta or the majority of the Atain South Fighton, a more HRPP, but the majority of them are Fakasa. I am Mata Lavalili, a Mata Ilia. May you sit to Inong, let me that word to Inong. It a malamalama, a yes, mere for pay to Tono Lamangana Samo, or sit to Inong. Na o mata upu ioe ma mea o lo tula i mai tatu te avele upu o ngonga e lem whaita tu ave isi toi ina o ngonga o le ame o lo tau whai whaamatala o le upu o ngonga na te tau ma whai whaamatala i le whai whi au na tūla ioe matu te le i o mai un tukte aina matu o mai la matu wa e tūla pūlea to tasi e tuila epa malana HRPP le malo sam e tai nane fu na e le sa ordoin e sa a fai fu or sa ilna al nato in hotel fa lo ni a fai fu or sa ilna na fiteu e sala ilna sa e na tiole le tuila epa fia pule sa ilele e fia pule he tried so hard to build his own kingdom. Lem fenta to natia manatu malangona. E tu sao tato afi o le masanila ngana upu o le farfono le milia fau. And so am I. And so am I. I'd rather talk to you straight. Nei lor fata milo solo. Na solo manatu fa penalo winga. E o e tonu matu kalisia. I'd rather talk to you straight.
na lolo to mumu solo ele longo lele ya na au se sunga ile li pai fe au o fieta ua to alu swafa au te musu yo langa e tumu leva ai una ngona fa non e ia o te i a mata mai le whakasa lu so e fua e tasila le tangata tasila le whaife au na alu ai i whaingan tam whaitule e pa e pay tax umana o whainga alua ngā le tu ua o whea whai ai o whea whai ai ma e olo wala to i lalo popo le na e o mai whaavavau e te le to e pai i se por pale mio sam no sunga fe aulia ia e sila fia a uma nei whainga parota e le tu lai na e lola ia lea o e le isi whai fe au ua ta tau ana e to e sila i lo wala wina o e sila tu lava i whai fe au o lo whaia lotu ale whatuatua i le tu sam o sau whapena se sau whapena vai e silfia o le fe au fa malaia fe au fa le tua e pule le tua e le fe tatu isia o lau fe au fa malaia e te fa malaia li stangata fe me e toi u atu ia te oe e toi u atu ia oe lau upu fa malaia lango le bene na e fe e oe melena e fe lau sunga ile fa tenai vai e ser tau le lava o vatu falolo ia te o fa fenga e nei te silafia e le oni ngona fa fenga e fo e ave e fa fia ia e lo su ai lo uma samua le afuanga o le upu fa fenga male kalesia na mafu ai ona fatu le ngore le wa ave lo tele ona o le ava tele i auto sunga i le whainga luanga. Langa e la vea i lalo o le vanga. Melea, o te o so atu ai o tafa. A to e whai se whainga lotu mole HRPP i le amatanga. Aua e te wa ai i le vi inga mai le HRPP. E wa ai le lau te lenga. Ma nei e o lau whanongo longo i le whainga lotu o le ale ainga fast i Sydney, Australia, ma sunga ia talavo te loa. Nei alam whengalo. Tau sa o mea i leisa na vanga whau whai. O lana vanga whau whai, o le vanga le atua. That's what he said. Even though kau ke oro le ngā kulo mea, kau ke lo le leia, ko le alawa e iai ia le mea li lifa iai lo langolango. E a fuala i lea, le ngā e aru o e o le tangata pārota, e te lea latu e tū le wafa pe o te pārota i, o te pārota i. Te ai. E tasi ane me te pārota i, o le mea o le lifa iai lo te tonunga. Eo. Oi nā mafua no whatu tau te tala noa rosa mo le nā turo me. Po ai a tanta whai mei sau ele aisana, ele aisana vangi o ia whapea. Le ai. A o lau sunga whapea inga le na whai ele lotu le na whapea mai whamalaia se vai. Lala me e aru solo ai le upum whai mei e malai se vai. Ai mina le tu sa o ai le fea. O tau le whatua tua i le tua samo. E malaia o tau. Ai sea, o tau whaunga ina le suafa o le atu. Ai me le tu sa o whapena. Ai whaafe alo whai soro whapena. Ai se vang whau whai. Ai, that's wrong. Ioi. Au le alo whapena. E loa fo ina le tu ainga tangata e whaia tu inga fe au whapena. Le ngata o whai tau o tu spaia, ta tia e au tafa, a sau ai una mawhawha.
Ia le lau amata mai, amata ni tax fai fi au, amata tau mai e ite le whakasa. I le au whainga runga to tofi le whakasa. Manino. E oi. Aor tangata. Ai, a ole i whai ma tangata o le YFC, Youth for Christ, mana malea. O i la tonu ai ai le to tele, i ai ko i ma le sunga viliamu o maliwa. Pe o la tau ia na amtaina le kalame le YFC, Youth for Christ. E oi. So so e ma le faitau tu spa ia manatu o. This is it. O lo me uma. Ai te lele e se senga o lo faitau le tu spa ia so uma. Tatu mai lo fa pe mai. Wa o ina o ele tu. Ile nganga o le tu. Na. O tatu wana vai fatangata o lo fo na finangalo. A fe au fa le tu. Alu ya onga. Alu e sulu lo ulu le me tau le fale a onga. Ea o ina ai me fainga tau le onga. Ea o ina ai oe i lo nofo i tonu fa tonu e le stangata. E te ala le taimi, e te le pule o le taimi. Te le na o se sengo mea. Pelo o te le to tana whapea. Mulo whanau no sore, o mata, o tiro tangata. Sole. Oka e sole. Oka e. Ele la, e te fia whafonga le tana tangata. To e alu e vai se mingari o kia o ngai. Ma ai se a on whawhaiwhi au to e le i tai. A vai foi lai tangata ia na tama ia e o mai. Limongi. Ola na mamoi. Talasa. Ola na mamoi. Tangata ia. O vai la le fua mai la le whi au. Le fua mai. Ioi. A matar pese. Pa ulua pese. Sau le launga. Pa uafe launga. Ioi. Ia na mori mai lolia. Ole latu anapta. Ioi. Ke ofo po o mata wai. Po o mata wai na au mai eli tu inga anam tau whapea. Cost of living adjustment. Ia po allowance. Sila po tatou Samoa. Pe o lea turi mata ia e le vaenga lea. O lo latou manatu. E whaingo fie na whaavalea Samoa. Ona o le tūlanga lea ua whaasira mutu ai le miliona. O lo keti fast. Whaingo fie ona whaasee Samoa. Ona le ua whataape pare mene. Ele i atoa le polo misi na ave ia Samoa. By 5 years' time, ua tofu le 5 miliona a le tungalo. 5 miliona. Peitai, ua iloa mai le lalulangi. Le mafuanga ua le atoa ai. Le mafuanga ua le atoa ai le vaanga lea. Ele telefoi la so wanga iai. Ai pea ngai so taufi Samoa. Tele lo so le te ata. Tele lo beta te ata ia tu inga whinga whapea. Olea. Le whautoe mai offer mai des 10 years. 110 millions. E tufo i tangata teitas. Na voi le lato mai e tam whai e prove. Le lato point in au mai e tufa le miliona. Tu vai le wa tangia i le whaavale. Man tu fo le $50 for in whai 80. Le vesi ni le tu to te lo isanga te ri o tu se limas futala ia la. Ai ai. Ale futo mai faroin. La o mai la offer mai le se lau se furu miliona e fa se e ile atu ile la tu proketi. Ale no mai tam fe mai le va le lis. Ele se va le fata. Ai ana fa ngal se lau se furu miliona de. Fata wa se va le ile la tu te. Na
o mea manino ma mea mautinoa mea na. Ala mai ngai ofa fa pe mai so renga me kuruku nga o mea pepelo o le ase mea e count na la filo tu le pe tu e fa o so mai lang ka mo o e fere ngor kamano o e fere ngor te tai o le sui te tai nga mo inga le fa pe tu le pe tu ma tiro o tu le pe amo ile o mo le ma kami solo le ma fofa nga mo ingi mele ku le melang kamane fa la mo esha le man ma le ya tu le pa fa valea io le latu cola ia aise Pepsi cola aise Coca-Cola ia na o mea sole na mai le fa pe o man o le o vale la mai ta lima se la warta na mai le o fa pe a fai to ono tangata ainga lima ni ono to se la to wafe a pe to se fu tangata ainga lima se fu lima fe tutte fa valea fa penale ai se ame tutte fa valea fa pesa au fe au mai to ma fofong le o fe au mai to ma fofong e au mai I ma fofonga o le fa tua I le tua sa mo copy au to ma fofonga e uina folding mai ese finga but that's the same mentality of me la fa tango la vai si tango fa yellow nefs lo fa divide that 500 per person into 12 months a year divide that if that's 41 something 66667 so that means 41.67 cents per month per person. Yeah. Tika ko kilo e me e fa valea mai ta to le na tau. O ai e ola se fast food no ta la fa tasi ile masina. Tem fai foi at least something. É mai le malo. Eu ko kusi sina auto sa no ye. Tango e foi le divide le per day. Ien ka ko ro la ile. Ke le fa ina pelo me sam. Ai. Le rupee to silsilan 500 divided by 12 it seems like 41.67 to silsilan to ni yo o le tupe na tanga to tas langa ile fa pe weekly mele amai pe fortnightly pe yo e monthly le ai tau sanga ato fa pe e ofo ese si le mele uto foi o le foi mo lima se tanga na to mele fa pe o ainga ato ono ainga ia na paulo 41.67 round up ia vai le la ka 66 that means 67 cents round up ngai no si vai ka kia mata utia Samoa me le soifua tau whaavalea. Ia na. Whaasu tasi ma le ono sufitu sene. I le masina e o lai li tangata tōtasi. O apa upa ue maua na whaasu tasi tala. I le masina. E ta I le miliona le avatu. E avatu e whaau ngā le lei I ai ma whauwhaunga. Na tala le na fai I ilo uso nei sa vai se o te no fai o le fa mo meo a fo ingo fale o mo fona fa pai o inae tau nuku I ai au tu tarsanga alu tarsanga I se mea a fa pete mana miso bo so ba o no ele o atu fona fa vai I ate o to e o mena le fa usia mo me fona fa vai Ele ainda o me tanto fama sobre ele se men ma ko me mo é a fua ele o fon fa vai é a fua ele tu lunga sava vali ele fon fa vai ele sau le fon fa vai so eu to tu lunga ki angi ele fon fa vai é manino le
e manino le leile atu e. Pe a manino mamala malama le pito la au le malo. Manino le pito la au le fonfavai. Manino le pito la au o el tangatan. Io. Tatu le fatatari sa vavali atu le fonfavai ia auto. Io. Le ai o tou e sa vavali i le pe te HRPP, pe te tautua, pe te SNDP, po le ala me te e te savali i le fonfavai. Wa uma ona ia me uma. Io. La tu mai ne fa pili me tu no leta o fa pili le namu ai folo pa kakor kamela. Ya. Me tu no le. Ta ola. Sa mani fa upunga ta to sa mo a fa peo ai nga to ono tangata. Lima se lau na to ta si that 3,000 le ala ke fa pe 3,000 a week. Asa unga me 3,000 a year. O fa pe a wola. Ko e o ki ai isi mea tatu. Mea konga le ka ore kau whaavalea. 110 millions e whaiela ko kau whaavalea lea. Ona mo kua kau whaavalea o ika ngaka soli. E le loa e upu matala whaamatala mea. Tau whaavalea a ina sa sao whaafi. Siri pia ko e kangu ko koula lea. Matanga. Wai le na mafu a mata mai tongo pese so o mai fi au le fai fi au o ina na ata mai ele tu fi au le la na ata mai le pese na topa ua so o mai pa ua fi o fi au fa le nganga yo na tamu ai pe ta tala le fai lo ino pa u se la ua fi le pa ua le pa toru le pa u se la ua fi yo fai tau watu le atu yo fai tau watu le atu loko kau whaavalea lo to wola tau whaavalea ia Samoa yo fai tau uma Samoa sau o leo te mafofau o fape o mana ia ran mele o fai mele chapipi 5 selau per head saungi pe fa pe ale vaiaso masina esa wa misi men vaiaso misi men kailua vaiaso misi men masina ai 5 selau de tausa e lai se mo o pa o fai na fai meia pe le ko ke au mai lunga foi numero atoa fa lamsam mai ia fa pesa o ka skupe o ka skere se 4 milion se lau se 4 milion fa fento foi ta wina ile meta statistics ile au fa inga o tangata e fua i ele tau se lau suru fa pea ka ikari o kong ka mamai sori pea te ita fa fento le welo uma Samoa ti vai le 5 se lau le ile suru aso ti vai ti vai aso eto i vai aso fa vai aso mo masina ti vai te fia pe ti vai for ko se lau 11 aso tau sa e fia la merda te to ta siamo ile aso e se fa utala ye mangaku e o ko Samoa se atu fa vale ngo fina se vai wal levanto tu mai e fai o tum te tai o Samoa no to fai ina le ai se ana vatau tu te fai pa ora to me suki me o ta fa leanga su ele me fa leanga ile me o lau to ana vatau le na that was your strategy. That was your manifesto. Ora, faleanga. Langa ngana ya sa ilele. Ile medical insurance scheme. Sili bese tasi. Ya la le tu de por la me la fai le fu la to mai le fas. Mal la to fu va nga le na ta. E fai me le tala tu de. La fa no mai la tu fet. Na mata la no tu foi pa no. Da utino pano tala lela auto I'm going to repeat it again. Olha. Ya si memo que foi. Na fale angan mem fing mako foi. So that's what they did right from the beginning when the fast won the election. Ele imalolo from them. Ele imalolo. Wala la to men.
ole fa'aleanga talielo ina ua tau lau o le fa'amoemoe ole mai luaina le fa'atuatua i le atua. So they tried to break in from inside. A sila tutoa o tangata o wina le. Da mana le mele te tano. Samoa le atunu ue. Aua ni fa'aseseina o tau le cola. Coca-Cola. Aua ni fa'avaleaina tātou le Coca-Cola. O feo mai aikia le. E o mai le 1 million project. O ina na la tupiti ai me. Wa uma na me fe me se o matou e anga mafofo o matou na fai ai ese lo na matou fi. Wa le longa se me filosofia e sau ele nga wenga tau falea. Wa fiu e fai. Fiu e fai le me to le toi foto falea. Io e. Na. Ia male anu o la tu na tau fatalitali. Wait your moment until the fast will declare the manifesto. Anyone in this world has a plan. Everyone has a plan. But how can we execute those plans? Fa'afefeano tatou fa'atinoina plans ua tumu le mafofo. Every single person has a plan. Every single person has a plan. But the problem is, how can we execute those plans? Ile okay, no, le plan. O le ala le whainga avele le sinima se lau le tangata ile tausa. Once a year, pe vai le masina, pe vai peta i se lau le masina, peta i se. O a whaoe, ai a watu le to ina le ai se mea o ngā a inga whai ai. Ai whai inui pia. Poka ai, ta alo poka ai. Ioi. Wa o lea tu te tau whai approve lau tau point. E tu whatu pe tangata. O le whatu atua i le atua sa mole ai. E whaavadvalea mea na o le atu tuwha. E whaavadvalea. E iai a wala e whausia. Mena na leina koutu i le si vaenga lina tu atu tisao. O i fwere vaenga lina i tunmi stato tolu na fwere ta ole vaenga. Se ua ngalo so le melo ta mafofa. Le a fo i le ngole mea. Na vale ngor komiti le sa iai tu tonu ia ana losa ni on ma la uli malato. Jole. Ole. Te ko me se sino i ua ngalo ia te le ngor komiti. Io le a fuanga na lenga ui tu I pe o le vai fule le morsua u filter e vai mama e uma mai I on avele I le me filter na fatoa avelo la I le itumaro steering committee yo le watu le vanga fole am kwa kipi fa solo ako ve ese le steering committee a o le a fuanga le nana fau le steering committee e esena isi umele tupe e esena ai au mai le steering committee e koe kalangoinga po ua tatau po ua ngava po ua uma mai le paperwork po ua uma na fai ngā ruenga ale okika se tau ia mea lea la ua una o mele la utara noa I le vaenga le uta ua nei o le caretaker government ia po le ua poto Samoa the uniting party ua poto Samoa tatua o mai lo leina
lea la ua manino fai tau fia miliona fo lea ua o le mea ua uma ona pasia le palemene pasia le palemene le tupe lea e fa uma ele te tolu miliona muri uma tangata ona ua vai fata ape le palemene o le tau e tupe i te tau ona fa ape e ave atu ele te tolu miliona ale pitonu ale tumalo ale al melo farongo tu yai lan melo farongo tu yai eo le lopo fema i pe le lopo fema i tu pe se vai o mai fai mai ole mal ole vai fai fou ele ni tu pe le na o tam fai ave la tu tusi ave le far tu pe le te wor tu pe fa tu ile tu sa mutasi va ai ana un tangata ile le ma fau fau ana un tangata e o ila ana un tangata e fetu nai e o negotiate ma le fa tua ile tua sam e o e fa negotiation ma ila tu o lo toi ma ila tu yo o fa pena winga mo me tangata ta mai e loa le va tangata e loa fai mea sa vali ai ole ave sa o tu si le bank le mana tu auto ni sor fa dua la no fo me respito le ai o tangata ola fo i o to na o onga le ia onga e mala malama i me to tupe e le fai la unto e le ai si tupu se alo fai to fai ai ole to ave to tu si le bank na le fa feteina na ole ino se u le me mau na ole ino tangata aisa tu te le va ai teu le va tangata tu te le sila teu le va tangata teu va fea sa va vali ia pa sa va vali ia face to face ma ai mai va ai o mea na tangata o wala na le mea ta o tangata soifua olha a mea le na tangata pala ai olha o le ui solo fa pena ana yenyu to roto mani to fatu o e fa sangai mala au iai le la matu atu e mato te mana o mia se vaenga o tatu tupe tatu ana tu te lo la mea e once I walk away tata e o to se fa pe o tupe le ai you left yourself you left so in other words you left your part of that money ma ila to o no fo you left everything behind it's opposite say ai le fa pe o le o ko mai le fa pe yana o le ala na sa o le uta wa fu ai on to wo fa pe o sa o bank fa yo to so fu o la fa ma o lunga a o to le lo le vata mata ele la o to nei fa to va fa fai o le ua poto sam o ina fa atu au tu te fa poto sam who told you that tu mai fa mo ta uniting sam ele na mo tangata te le fatu e te le lotu confront go face to face na le ngata oisi tangata me fa na te masania le mele la fana pa be ayese me fulile then they use the text message o fatu i ko message mai se sia kia ayele tanta me na then give me a call jana no ma telefoni ia pe ki angi mai vai i me felo ai ai le text mai ele os como kiki o winga na mo me tangata e pala ai e musu e face le reality foi fengo fianga le text wa ale ore le phone e musu me vole o to e tele mai o e fa pena le ai mas senga man mele olha
o le iui le shortcut e tau te sila fia foi our lives we don't need that shortcut o le shortcut o ala pupu o le soifanga melona e le mo o mie se tangata soifu o le ane so na o faalavilavi tutupu ame pe a o na tatou ia au ala pupu na la wal pupu la le fanga fia mia mana manga o le o sa o il fatupe malo la to mana to I sa o vali fa vitau ala me tupu na le mumu sa yo la fa matala mai ai I le vai ngol van fo fai o kar ko ola fa maulunga o kar ko ola fa fia popoko ya olena ya esa pese sin mana ya 110 millions sa moe masani ana utala no atu ile income ia po le tupe maua a Samoa ta mata mai I le tourism o le tupe maua atu I fafo ia po le a fo ile tau o tatou le tupe le al tatou e lafo I Samoa somebody o ngalo melo mafo fau taxpayer o le custom and duty o le afo I le ngore mea pe lima I o le sifa pe o vanga tupe umana e maua ai ia le wala ngā tupe ia I le ifa pe na tuma lo le fast e se wala ngā tupe na ngā lua le fast wala ngā tupe ai fa ngā le HRPP ilo la tu vai temi remittance thank you Ana ora ngā tupe ai na maua na whaatino ai HRPP ala tō foi vai temi the same amount of money maybe the amount of money but the same way tutusa lele vaenga tupe na ngā lulue ai le vaenga taruai man fast sila to ai mele o titara noto Tetonia, ele se. Ele fa pe na ngā lulue ia le HRPP I vai ngā tupe se fu. Ai atu le fast. Wa vese si fa ana lima, ana leo. Le ai. O mea uma na ngā lulue ia le HRPP. Na watu for fast ngā lulue ai. Same income. Tatou tilo lona ia le. Na whaafewhea la le fast na la tu whangaina, le income le tutusa le mena I disi vaina. I would tell him established. I le whātau sama. Whaafewhea. O le ale, mena no whea tue. E leo le tāua, le taitai e iai ana whailonga afe. Leo mena e fia mau e Samoa. Mea mua. O le taitai e tumu I le lofa. Ioi. Lona lua, o le taitai e iai le mea lofa a le atua, o lea. Sa ili a manoa, ideas. Sila I, sau a le whatuatua I le atua Samoa, ma le mea lofa le, o lana idea le whape o le pepe na tausi, o lea. Ta 100 miliona lea. E tele atala la wanga ia. Ai o mai mana la to Coca-Cola le tatu fa no yo pesa o mena o fele me e fiu e feo I tala pepelo mai ma família ai lo ina ma ai se ta sia le fai ta orta ta o ina vatuai vatu fe vatu bloquete milion se fa o tala le fia ta sanga le ai ma se si somebody come across with something like this. Never. Ele iai sesi o la tau na tau iai se mafau. Ile fa se fulu tau sanga. Fast fulu 40 years plus.
Wah, e sa pe se. Answer me. E sa pe se tala. Ma wani to sau yo le fa pe no wa tu al mena. Wani to sau se fai fia. Anyone. Ma fai mai e malaia se vai nga fa u fai. Na te fa o nga ina. Fa fi fio e. Fa fi fia. Fa fio. O le fono le pare mene ta o mai a elisa tele atu i le amtanga le fono tau al fai uma. Atu. Le la usa ni ia fia me. O tile tau fife be a fa o nga e fai pule. A la unga mai ni fai pule. Fai mele lo tu o iu tau fife ai. O ia fife mele. A o tau le lola tua se fai ma tau le ngole tua. Se fa manatu atu ya tatu. Fa manatu me fo ya tatu uma. Sinema tangau ni finga. Sinema tangau ni finga. Jadi pa ia fam sinong. Jadi pa ia fam sinong la ngau lenda uma pena pe uma li ia fam sinong la sfarele pen fese me pele. Ai pe o ia si vanga le o te sasa po. Ai tango ni sa mo amoso wa va no di to e alu e mata ia le e fatasinga le hei tau pipi na fai. O ina e whamatala to ia te oe. To atele i la tau wale lango ina. E o fo di sau fai atu ruma i very unprofessional le la tau set up. Ta ilo ia te oe. O au lea mala o whapea o mata i mea. E whapea la tilo i mea. Very unprofessional. Yo, mai fora tanga te tala mai and they tried to represent themselves, try to explain themselves. Oka se makanga. Ia fua mai tu inga mafufonga ia. Ole wha maualunga, vai maularo. E nā te whapesa ore ufu elele. E te fiu e upu te taipua ai pipiloa. Tau te fiua mai whaporinga mai tatu tata a whaia o lewa o no tō whaia le mea leanga ia Samoa. Tau te fiua e whaporinga. Tau te fiu e u wha manongi le te pulato inga u e u te kua. E leo lea. Oil. You can put any oil on the taipua. E pipilo lava le taipua. Mai nei te fo so mai si fa pe o la ngana o pola pa ai o upu le atu pena o mana to nga me te fiu e mai e te uru ma fale ai ar fa fonga le atu na e te fiu e u fa mangongi le kama pe fa lotion pe fa fangu po le ala van me te mana fai i le taipua le ai a pena na varo na manongi. Pena foi lá o tala i. O atu inga whainga sei lele marta tu vanga tam whaia mai e toe su e mai se lanu ia Samoa. Nada. No more. Tau te toe fiu e su e se lanu pe whai mai sau tau lanu ina ia se e tia Samoa. E leva lea Samoa e tau lima se laure tau mai. Le Coca-Cola le tuti wheme. Ai ana tofu a ingo Samoa ma pusa Coca-Cola te se fu. Avi ma lima se lautala. O tau whiarolo. Ara tau mai la whawalewa pe lima se lautala ile tangata tō tasi. A tō ono tangata o ainga o motoru afi. A tō se furu o maua lima afi. Mga koko e wale le. Ai sa u le ngar i tau sanga ato. Se tango e ke ola se lima se lautau sanga ato. Pe tai le tasi miliona lea. Io.
tau te whai upu, tau te whai tala, tau te tau whaleanga, ua tōmuru ma whale mtua whale o ainga, i mo meo suo, o mo meo Wilipaelo, o Papua, o ako me whai ere kaonga e whai Papua, whao ngā wena, au whai meila ko ke o e koe whatau mea. Ha o le vale sao pa ue e tu inga mawhawhu. Na ala na watu tūru se ia utu, na lue ina le ele. A le ingi tūru so i e whale, a lue whao ngā tūru so a watu. Koe whanga ili tu ai. Hai leo le watu mea e to e lue whatau. Mea ngai lue le wha vale vale o tata. Ea hai. Na o vale sao pa ue whapena. Ea hai. Atu te loa. Na o le miliona mua na watu whapena. A watu ai mamea ia. Watu ai Wilipaelo. O ili afi. O le si aina. E umato malala ngai ele i mause Wilipaelo. Moni ala tala le whai atu. Na tō mai le whai mai au mare lima se lau tā la le Efesos. A o tō te toi whangaina le upu mativa. Tō te lolo upu nai holy. That's a holy word. Mativa. Whangare upu lima vai ma le tango lima. Ano whai sa research le upu ro whatoi mativa. E manino ele me malama. Mai le i matitiva Samoa, I'm telling you now. A watu te au mai atu inga whawaleanga, e tauleanga i nai le atunu atu. E le i matitiva Samoa moro silafia. Right from day one. E a fuelea development. Na tu mai tatu ele atua ile lalolangi. Ma lo soifua, ma lo wola, ma le me ta o le mawhauwhau wola. E ati na e ai le me te nofoi. E atia e ai le atunu o whai mo watu. Tonga tō mai ara from day one. Developed. E tau ora upura. Ai wha aine i le lalolangi msamo e te o tule i meta o development bank. Development what? Development le afuanga o le upura. Tato wola mai ele i aini mea. We started from scratch. Le lalolangi atoa. So hear me now. O tau le hita pipi. Aua tu te lawa le lom whaonga upsese. E le i whapena le Samoa ona o tau. Le ai. O tau na whaawau mai leisi pale mia. Mai a tofilau. Tofilau na whaawau mai i a tupua. A latu pua. Latu whapea teimi o tupua. Le ai. Aua tu te tusilima ma whaatino i leisi pale mia. Pau ale mea lea no fo inga whai kaonga e pau au le mea. Continuation. Continue. Ai lo mai lo fai mai a me whape le ai. Yeah. E sa opesese. E o atu vanga sa ilele malatu. Le o atu fai mai. E o atu ai patua moa. Le tunu. Awa mea. E le sili atu ai o patua le moa na ai o kai o moa. Le ala tera sa ole fai atu. Langa o lea o mai matu inga whamtaranga ia. E tutu mai o ai patua mo sama. O la tau lea i timing. It's very important. Na mafua te mina o le taimi fo i olo i ele lalo langi. O te tau no ma i le atunu nei. O i le mero tino fo te mina. Tonga vau atoa. Tonga vau lo te mimo mua usau nei. Tonga vau atoa le area atoa nei. Ai toi tiptilo la te mina. E fou uma menei. Lale wingortala. Development. Ki ngana fai mai o le atunu te le ma tele le tamau ainga. It's still developing. E atiai. A o fai ngā ia wha politicians. Tangata porkiki nata e na mai ro le ta anong fai mai. Ana mātou le tutu mai. La uli an mali e toa mari tatu ainga fast. Never, ever put that word out of your vocabulary. Ave ese mala vocabulary olea. O tātou na le lei ai Samoa. Ili o tātou ni wha le mea. Na,
No das. I le o tau whatuatua i le tua Samoa. O le o tau ni whalele mea. God is the only one e whalele mea. Pe a whaia e whaai mai o moni lau tau tau tua e alolofa i tangata den ka. Na te whalele ia. E lo tatu ni whalele mea. Ioi. O le isi e tuto, o le isi e whaasusu, a o le atua e whatupu. Am I right? Dono winga. E tofu o ma tatou ma matawhai oi. O le matawhai oi o tau whatuatua i le tua Samoa. To carry on mai le patan i le mele na pa ua fua. O whina pa ua fua. Pa ui i le mele an ta penel pan mene. Pa ui ai. Pa ui au tau. Who else? If I were you, don't you ever point finger. Just fix it. Whatever you did wrong, fix it from there. Just fix it. Don't you ever point your finger. Whoever dropped that baton, just try to pick it up and carry on until the destination. Yeah, kau sao e ngā kalawhia. E tau sao pia. Vai po le pa te ala tulua. O i le isi vanga o te whai ui o i tatu vanga. Ave ese le upu lea martovo cap o lea na matitiva Samoa. Never. E na fua i lea tau no o atu tonga i Samoa. I le salopo le tau se lau tau Samoa. O i nā ia Samoa, i le tau nua tutonga, ta tia ia le me whapea mea na polonga Samoa ia tonga. Ta tia nā mea. Upu nā o le whengenga tuai. E tātou te tiro tilo i le well-developed to Samoa from then. Sila le mele o te tanoa tuai. Ana le ai le upu leo le ati ai. Po le ati nae. Tau te lo i nei temini nei. E le ngata i nā ati ai. Ia me to tonu la tunu. Atia e foi Samoa by making babies. Fana fanau la tunu. Tupu la ia la tunu. E le o se melenga. It's a part of creation. Am I right? E sa ortala le fai atu. Pese. Iona. So, taimi le lau amata mai tonga lau le o tu tua tu tonga. O le taimi o tonga ma fuele ngolea o ai mali toa. So o inana sawa I lava le mea, develop mai a Samoa from nothing to something. From nothing to something. So o mai lava ina tau no urtara lili. That's a total different story. Ua uma le taimi na o le ngangana, male anu na ia tau ave mai Samoa le amtanga. Culture and language. And what language? Spoken language. Ele ia se meta o se written language. 1830 ka ngu misionale le atu. Tau no tala le lei. Good news. Gospel. La le mea na suia ina. Fau elo ina lau ngangana tustusi. Fau fara on. Fau fara sa. From nothing to something. Fau fara sa. Si o maya ina fai mai leo. Te atu le tasi valu tolu o. Tasi fasol solo maya unga tupo sama. Te ina o ina pa I atu nu te tele mataua I misa I ele o Samoa. E afu ai le Samoa I sae ma le Samoa I sifu. Whatever. E le mawhai o na suia ai le Samoa o le Samoa. Sae Samoa. Sisifo Samoa. Wo o mai nei le atunu nei. Te o mai nei. Fi ai na I tupulanga. Ai meselawa. Tupulanga mai Samoa I sifo, ma Samoa I sae. Le taimile nei. No more.
tu te lo al pese fu le li ol patimman dia la li ngol pese e fatu lungo to inga mele ole fe loto I sa mona wa fu ma I meia na watu li papa e fai ole fe vai I finga malu lua malo to tasi male malo tu ila mana o te o mala tonu da tonu nei ile tasiva Val 1988 July 1988 te o mala tonu nei ve vela mele ole tau e fis tau e fusu tu pulanga sa mo sifo tu pulanga sa mo isa fai mai o sa mo ich na pisena fatu foi lungo mele a tu te ai o to le lo fo le tua fa manino malama fa tu le community yo pe mato e tasi pe mai tuila manu pe mai ponum sa fai o manino malama part of the development o le ale me develop loto ma fo fongo ta yo tasi na pine fa mau tasi na pine fa mau le ia mai tu tele sa utala le fa masino ya o la sota ya mau mai fiso ta inga ma ilato mai tala fa masino ele fa no sa we se me o tele lo Pauleo le mea su sawa si avatu ai lo tala ia te o sa e winga li fainga lotu lea ma le pese na usu ia ma le na tau leo tatu whanau no iai ele umala I lo tala ai whai ulawa lo tala noa I le tatu ainga whai o le whatua tua I le atua sa aua abe ese le upu mativa o samo I lau tau mangana ele mativa samo le anga o tua na patu mai oe ma I le ola whaleanga o kasi whaakua kangaka o kasi whaatua tangata e wina le io ini hanga o aisi tūranga rua le io ia ai ina ua tau nuu tala lelei ma whaatala lelei tangata nei tumu le ola whaatuatua o tangata I ua nei whapenita tu na asalong o I la tōwia na o mai le soifua whaatuatua ia tatu o matua o tatu matua Diska ku pa fai ngar ka ko ka sapi sa pa I fale onga o mailo le matpotona le manatua lo those from the beginning who taught us with that word faith fatutua ile tua sa mo pe mele le sea na la unga o le upu e mau mai e lua upu o le fatu le atua Fatua ia fai tatou ma vaenga fai fatua tatou te fatu ina le atua ia mana ia na ia fai le tatou vaenga fai ma vaenga la te fatu le atua fatua o le vaenga fatua o le vaenga fatua I le tua o le atua o le vaenga fa lango I le tua o le atua Fatua. E sina mea. E mana ia. Dai au, aso utase fia. O la vala o kala mo ene fia. Dai au foi matou lotu. E salu mai o ele faro mena o matou lotu. Uma ne faro no le upole tu o matou nei e le faro matou te pena mula so dai au. Mula fia filnei. Lau ai no ufa pe atu. Tatu vaenga fa fai lau fionga. I le te tai, lau sunga le lau de le maritua. Maua pea le loto maura. E whae a ina le tangata e ui la. Awani whaafefete ina se tasi.
i le tumu atu o le atu. Aua ni se tia lau tō wha. I le mālu o le taitai au. Ta talo pea, ma ta talo pea. Le atua, aua ni whawaleaina i mātou e le lolofi mai o le lalolani. I o mātou totoa la mātou wa ai, o oe o le atua e manino ai. La mātou wa ai i mea. Pe a whai mātou te sawa vali pea i le whatuatua. Manuia tele a fiafi Samoa. Tātou wheloa i tae au. I tātou toe o te masani. Tolu le wha i le fiafi. Mora te minei. O lautou au na masani. Tu le epa, whawhitai li o sua. So i fua, mai e manuia.